Penerimaan proposal, doa proposal dari kita. Cara kita terima, macam gebi aja lagi talakai. Getro hana gebi tengah horo akhirat sehingga na yang terkejut bercerita ya. Hai pudu milongnya, long beramal nida doa nam mayang tahajud dan meratib gepegang. Tak ibadat tapi kamu doa hana beri macam kalau ke dung sapu hana kubi roje ya jo ino ya getruk hana gebalah di dunia gebalah orang akhirat sabuh tu geduka yang talake menurut ilmu Allah hana cocok lo titun baru daya but talake di uro di malam bagah malam lang ilmu Allah anjir malam dino je wahabi bah malam mati karab mati